Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Wirja fejn 4 artisti esprimu b'mezzi u modi differenti it-ħassib tagħhom dwar iż-żmien, il-kompetizzjoni, it-telf tal-awtonomija u aktar. Floriography, kompożizzjonijiet fjurali vibranti ta' Vania Goshe. Jekk int fanatiku jew qed tiskopri l-mużika ta' Daft Punk għall-ewwel darba, Lose Yourself to Dance minn Moveo Dance Company hija opportunità biex tesperjenza l-wirt tagħhom b'mod ġdid u uniku. Fl-esibizzjoni Silence with an Abandoned BIRDSONG, l-artisti Austin Camilleri, Julian Vassallo, Victor Agius u Letizia Troisi de Menville jiffurmaw dialogi bejn l-art, il-memorja u s-sakralità.